Sangkat sesari somni sesari ZPM ni. BJP so. What number 8 tu nak siap. Kalmeka aswai tu cu ZPM ke malsong kimi. Ania what vote sangkat sesari somni pasari ahua. Tijuan Elizabeth Vanin Moi INC yang vote zangale som kuare pani ahua. Tijuan lalrin tiki MNF yang vote zariat le somni pathum ahua tuna trending a po ya ZPM vote zangale an mu de chok ya ani thau bang bang view ma ya final vote an la ai chang lok anga tuna pukeke tun chok en auring lo tu ka en pur lo rio karena in sakle chiesa panga salit ta lam don mi Tuna buat dan le cindan, yang dijualin nulai vitamin, kau ada hi acuan cindan ni mayo mangeo kan kia kan di sesa mai. ZPM auto dia apa tu ya tikarin basic kahit pangalan di singot dia dian uan juga di sia parti itu uapin untuk sila INC tangte dimana tangte koyan general headquarters tangte aron kalan nom ning kesia lain mula parti itu satu uapin terus mula kuala saya kau di hola vote sia kiri dan sia tetap saya kau di hola ground floor paling counting hall pakai siapa ni abu lakukan media box ni siapa ni jadi apa zona jangan parti itu pun result mai jangan ani hukum tu ni tika nulai mipui nilau khodang district dang dan nundang ni tengah tahu siapa tak kan sudah simsim ani tijuan enge namun kalau dah ni tang kui tu vote vote nga kan siapa kau cile result kan siapa kau asul to enggak ya oke kan kira tu leเนี่ยค่ะวัดประมาณขนาดนั้นเชียงตาพันยาท่านนี่วัดสองครั้งวัดกลับบ้านในตัวพันอาทิตย์ละมาวัดนับวันกันนั้นสิพันวัดจะมีเวลบริเวณเขาละสามเนี่ยมันเขากันที่อามาสุอาการสูงเสียละไอ้สามตัวมาที่ไม่ตัวพันสูงเสียมาเลยนะวัดนับวันศึกษาเด้วัดนับวันศึกษาเด้เป็นจนที่พันวัดจังหวะโดนชงสรุปเดี๋ยวที่เด้vote zama what number 8 ta ti te ko khatin khan alet de thok mai khanin asang ta dewa chu wang so din mi han kan so jen tu ra ko ya azet in party lam pang tan pe so ni good ben na tu ra ha tam to ning ka ria ketia kal zel so ni an sang so view mai the ni ti te ko kha rin the ni what 3 result kan phele thei ta a tu ten le chu ni jo what 3 a hian kan sai ta khan INC Bile thấy có lâu. PM hiện sáng thật rất thung lệ sông nì lệ bằng BJP hiện vote riết anh hùng anh ấy kan soi ngon lệ anh INC hiện vote sa sari sông riết paru MNF hiện vote riết sông rup pakwa ZPM hiện vote sáng thật rất thung sông nì bằng BJP pariat INC channel song ki ma MNF zariat song dal zui ka PM sam kan satum song ni ba ma dalong juna BJP yan vote here acha so vote za ko yan vote za de nei tu thoga chu wang chonin ward number 2 ya vote za i Vote riết thì một chút chung có vote ni za ko song riat pa ka ani
John vote number 3 ah ko ZPM vote sa John to na Kanca, kanca. kan junjang ke kena asal tu kami Moses Carson ayah si sangkui sampai langsung di sisi nó chốt lụt về đấy ra nữa đấy là bạn sọ chuyện này anh tì múc múc bên như cái này chút sặc cắn lòm đèr to mà anh đi hết đấy mấy cha anh party hopper bạn ngay là gì vậy